Abejaba bacera hambuga za TV West n'abazire babo ogoreka amashemererwa ahabwo kushataguza PLE. Nyambere kwikana n'abashomesa abazire banje na ruhanga nimbasima munonga wo kubanyiriwe aggregates mwenda. She's a blessed. I thank God for giving me 8 aggregates and I thank my teachers who taught me. Abazire nabo bayireka amashemererwa ahabwa abana babo kukoraje. Abwo mwishiki wanje ashiriza blessed ahabwo kukoraje omuruboma akihayo max zeye munana kizero first grade kandi ngo mwishiki wanje we akaba yinecete ngo cyo kugira ngo ashomere mere hiri. Ebuzo byo cyamushanju bishobozi bwizoba rya nyuma abazyo. Sima mkama kugira ngo umwana wanje mutine mwamana mingi kurango yakora je bizamwe bya PLE yabishikaje kandi na nobwo kufuna je results nungi nyowe nkomweje sabo mu primary school ni mpuranye no kushemerwa kwango abwabeji abutubire twine abana bona bashikire umuguredi yo kwanza ne ya kabiri omakora gandi bwanyuma y'ebigezo by'ikibina cyamushanje kushohora abeja babire no bashomera brain trust muri kashoroza nyakajemo muri district ya Rukunziri nabo betabire ahabeja abandi okujaguza bwanyuma yo gukora kurungi. Mukoze aggregate itanu nzihiro mu kubuza abashomesa mu kwatansa nabo Gete mukaga nzihiro mu kubuza abashomesa banje ebinta kumanya n'abana bagenzi banje banyambere mu kushoma konke ibintu bibire bitanguye konka batica bitu batugerizo icyo kintu cyo nubo bakinkorira bo bamwe ahabazire na nabashomesa nabo basimire ruhanga ahabwe nkwatanisa nunji ni n'amashemererwa menshi ubwanyuma ya umusigazi wanje koraje kumuzire nico turi kwantwenda ngo uhendeke notamufizi konka umwana muheru agire ki yakushanga imbaza no kusima ruhanga abo kutubasisa kugira ngo tukozereje exams za P7 n'ingumi kandi nyongera nsiyema abazire staff brain trust ahabwa TV West and Elias Ritugusa na Dana Basibi.